أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl ihsan inayetlerini bugün okumak olan dersimiz Fusulun tefsir degan yeniden başlangan bu kitabımızınki yeniden bir mevzusu usulü tefsir degan şu mevzu ders kılmakçımız inşallah. Ee, Usulü tefsiri deydi. Yani tefsir kılışının usulü, onun kaide, prensipleri. Demek ki her nersininki bir kaide, tüzüm, bir prensipler olur da o kaide, tüzüm, prensipler raya kılmagan halda iş şu nimeden jo kontroldan çıkıdığan o her xil şunlanca bir oxşaşmaslık, her xil köngülsüzlük, her xil fitne pasat aşında meydan keldiğin gep. Hem nersin bir usulu var. Şunga ray kılış nayeti mühim gep de. Musanıp deydu usulü tefsiri. الأصل في اللغة أسفل الشيء ويطلق الأصل على مبدأ الشيء وما يبنى عليه غيره وعبر عنه بعضهم بأنه ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره وهذا مستوحى من المعنى اللغوي. أصل دين كلمة لغة tilda bir narsanın en ulu kuruluşu, en tigi degan bo'ldi deydi. Va ishiltildi asl degan kelimaning o'zini bir narsaning dastlabki prinsipga, bir narsaning cho boshlanishiga, dastlabki holatiga qurilishini ishiltildi deydi. Asl degan kelima. Va ma yubna alayhi g'ayruhu va bir narsaki ining ustiga va bir narsaki quriladi, ining ustiga ining g'ayrini quriladi. Xuddi bir uy imorat degan bo'lsakmi, uyninki huli asli demakchi-da. Bu hulning ustiga boshqa tom o buni qurilgan o'xshash masalan. Yani bu asldan bu o'limaninki ba'zi shundaq ta'bir vardiki, nima deb ma yaftaqiru ilayhi g'ayruhu. Eningichu, ening boshqasi muhtoj bo'lgan narsa deb. Ening boshqasi, yani aslning boshqasi asligichu muhtoj bo'ladi. Va la yaftaqiru huwa ila g'ayrihi. Va hargiz u asli o'zidan g'ayri muhtoj bo'lmaydi. G'ayr u asl muhtoj bo'lgan narsa. Menadi deydi. Bu lug'at ma'nisidan elingan bir tushuncha. Elingan lug'at ma'nisincha qilingan bir vahiy qilingan narsa. Ya'ni lug'at ma'nisidan elingan tushuncha demakchi-da. Bunu lug'at ma'nisidan bilindi yoki vahiy qilingan deganligimizni lug'at ma'nisidan bilingan narsa demakda asosan. ويقرب من معنى الأصل القاعدة وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت. ويقوم بلده أصل degan ma'noga al-qoida. Mana qaruba yaqrubudin keyin kelgan min normalda cho ila ma'natildi. Bu mutlaq bir qoida asosan. Yaqin bo'ladi. Asl degan ma'noga qoida yaqin bo'ladi. Asla qoida ikkisi bir-birisiga yaqin ma'nodashgan deb tushunsak bo'ladi demakchi deydi. U qoidaga nima desa, u bir asoski uning ustiga o'yini qurilgan bir g'uli. Qoida ekan bu shu deydi.
والتفسير في اللغة مأخوذ من مادة فسر، وهي تدل على ظهور الشيء وبيانه، ومنه الكشف عن المعنى الغامض. تفسير اللغة فسر دegen مشو ماددن elingan. Siz bunun pil tumuru fasara demekçi değil. O bir narsanın çok aşkar oğullığı ve onun röşen boğulluğunu uqturdu deydi. Fasara degen gep çok aşkar oldu, röşenleşti degen manada deydi. Onun qatarındır oyna bir mana, bir mahbi, bir mahbi olan bir mananı aşkar kılış deydi. Onun uzunu tefsir değildi o deydi. وللتفسير في الاصطلاح تعريف، ومن أوضحها بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Tefsir için hem de örpte mufassirlarning örp odatida bir qancha ta'rifat bo'lgan bo'lib, onun eng ro'shanrog'ining qatoridan bo'lgani qaysi desa tavanki. O tefsir degan gap nima desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tushirilgan al munazzal, al mu'jiz va boshqa barliq kitoblarni, boshqa har qandaq udaba, shuara, fusahalarni aciz qiladigan Alloh subhanahu taolaning kalomini bayon qilish demakchi deydi. وأصول التفسير هي الأسس وأصول التفسير هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين في فهم التفسير وما يقع فيه من الاختلاف وكيفية التعامل معه. Usul tefsir geldik o bir nasıl ulu kuruluşu asası demekçi değil. Ve bir ilmi bir mukaddimat ki bu tefsirinin düşünüşü yardımcı oladigan, tefsirini düşünüşke yardım kıladigan ilmi mukaddimatlar demekçi deydi. Usul tefsirge muşşu deydi. وما يقع فيه من الاختلاف ve ihtilafın ibaret yüz bergen narsın özünü düşünüşke. İhtilafatın ibaret yüz bergen narsını düşünüşkçe yardımcı olan ilmi mukaddimatla. Ve o ihtilafqa muamele kılışının kandak ikellik hakkında yardımcı olan ilmi asas ve ilmi mukaddimeler değil. ويدور محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين: كيف فسر القرآن وكيف نفسر القرآن. وأيلنودو مشو ilim hakkındaki dersinin asası ok merkezi iki işinin etrafında aylanıdı. İki narsa etrafı aylanıdı. Qandaq tafsir qilindi Qur'oni Karimni? Mundan burunqi mufassir ulamalar, salafi salihullah, ular va undan keyingilar qandaq tafsir qilgan? Mushunga aylandi. Mushun ustida qandaq tafsir qilindi Qur'oni Karimni? Ilgaki salaflar qandaq tafsir qilgan masalan? Va kayfa nufassirul Qur'ani? Biz qandaq tafsir qilamiz Qur'oni Karimni? مش نص ايلاند دينا. ففي الأول يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم فيها، خاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا العلم. أول ده يعني كيف نفسر القرآن برنش داينا القرآن الكريم برنش محور يعني برنش شيء الأول بين أمرين ده قلت يا إشك شيء من أرضا إشك شيء من أرضا أيلن دو يعني برنش إيش قند خلو دو يعني بولو إلغاكي ölüm ki tefsirige müracaat kılışlan buludu.
va ularninki manhaj yo'llarini tunishlan bo'ladi. Va ularningcho ash manhajlarinincho ularninki ash manhajdagi yo'llarini tunishlan bo'ladi. Xususan salaf ulamolarning tafsirini tunishlan bo'ladi deydi. Va shuni murojaat qilishlanki, sanıldı bu salaf ulamolarning tafsirini mushu ilm haqidagi al-umda asos gavda deb sanaladigan salaf ulamolarning tafsirisiga mushu murojaat qilishlan bo'ladi deydi. وفي الثانية يكون الاعتماد على ما قُعِد من أصول في تفاسير السابقين لكي يعتمد الصحيح في التفسير ويتجنب الخطأ فيه. İkincide, yani biz qanday Qur'on tafsir qilamiz degan ikkinchisi shu. Ikkinchisida bo'ludi tayanch qilish ilgakilarning tafsiriga tafsirdagi nimaga usullariga ikkinchida bo'ladi tayanch qilish bir narsaga alama qoida qoidalashtirildi uni usullardan iborat qoidalashtirilgan narsaga tayanishlan bo'ladi ilgakilarning tafsirlarida tainki e'timod qilingan masalan tafsirdagi sahiyga tayanilg'ay uchun va u tafsirchi xatodan jiroq bo'lg'ay uchun deydi. ومما يجدر ذكره أنه لا توجد دراسة متكاملة لموضوعات هذا العلم والكتب التي كتبت في هذا العلم سارت على ثلاثة مناهج إني تلغي ألش أن لايق olgan narsanın qatarıdındır. Çokum tepilmaydı. Bu ilimninki mavzular uchun yetarlik bir dars tepilmaydi. Bir odam dars qilib bu ilmning cho'qim bir voyaga yetkazib, mushunla mukammallashdi. Oxiri mushu, oxiri chiki mushu degan gap yo'q. Buningdan keyin bu ilm taxima bir taximi taraqqiy qilib, taximi gullanib, kengayib ketishi mumkin. Bu ilim hakkında yazılan kitaplar olsa üç menhec üstüde mağdu. El-evvelu ma huve fi mevduati ulumil Kur'ani kitabi El-Fawzul Kebiru fi usul tefsiri Liddehlavi. Birinci, bir narsa ki olsa ulumul Kur'an mevzuz hakkında olan narsa. Mesela Dehlavi'ninki El-Fawzul Kebiru fi usul tefsiri degan kitaba o'xshash. Bu 157 betlikmi kitapken bu Dehlevi'nin bu kitabı. Bu Dehlevi yani Hindistanlık bir alimken. Onun bir qancha kitaplar var yine. Hüccetullahil Baliga degandek, Şerhül Vekâi degandek bazı kitaplar var bu adamniki. Bu adam ama hadis barısında Al-Hafid da mandakından kılışkan adam iken. Hafid. Hüccet, Hafid, Emirül Müminin degandek dereceler var o'qish. Hadis barısında Hafiz deb mushu martabaga, mush sharafga muyassar olgan kishi ekan, maşallah. والثاني ما اعتمد مسائل أصول الفقه المتعلقة بالقرآن ودرسها من باب التفسير ككتاب دراسات في أصول تفسير القرآن للدكتور محسن عبد الحميد. İkinci bir narsa ki e'timod qilib tayniydi. Bu Qur'oni Karimga aloqador bo'lgan usul fiqhining masalalari va uni dars qilish tafsir bobida masalan dirosatun fi usuli tafsiril Qur'oni degan bu kitobga o'xshash. Bu doktor Muhsin Abdulhamid degan odamniki dirosatun fi usuli tafsiril Qur'oni degan kitobga o'xshash deydi. والثالث كتب
قعدت مسائل من هذا العلم ككتاب مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية. Çünkü Kur'an kitaplarki bu ilimden nurgun meselelerini çok kayıtlaştırgan kitaplar. Mesela Mukaddimetun fi Usulü Tefsir diyen kitap koşar. Şeyh İslam İbn Teymi Rahimahullah'ın kitabı koşar. وسأجتهد في أن أسير في هذا البحث على منهج التقعيد والتجديد وأرجو أن أستطيع تغطية شيء من جوانبه وعرض جزء من مسائله على هذا الجانب التقعيدي من مشو قايدlaştırış, قايدlaştırış ve yenilaş menheci üstüde, prensip üstüde muş izniş barışçı minişka tırışım men ve ümit kılım men şuniki kadrogayman bir nesne onun etraflardan o menhecindeki etraflardan çok bir nesne şeyini uğraşını o'ralaydigan bo'lish qodir bo'laman. Ya'ni aşağıda men bir kishilik hassimni qo'shishni umid qilaman demoqchi bo'lsa kerak. Va uningki masalalardan mushu taqidiy, mush qoidalashtirishdan iborat mush taraf ustidagi ening masalalardan bo'lgan bir tarafni, bir parchani to'g'irlashga bir imkoniyatga erishishga yoki imkoniyatga erishishni men umid qilaman deydi. Maraciu maraciu hazal ilmi. Bu ilimning marjalari. Kutubun musaddaratun bihazal ismi ve huve usulü tefsir. Birinchi kitaplarki e, başta yizilgan, mush isim bilan yizilgan. O usulü tefsir degan mush isim bilan başta yizilgan kitaplar. Kutubun musaddaratun bihazal ismi ve huve usulü tefsir. Mush isim bilan başqa yozilgan kitaplar. U isim qaysi usuli tafsir degan gaplarni o'zini boshqa chiqarib yozishlan yoki yozilgan kitaplar. Va hazil kutubu lam tahwi jami'a maddati hazal ilmi. ولكن فيها مسائل متناثرة منه ومن أهم هذه المؤلفات مقدمة في أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية. Bu kitapla öz içine ammede, toplamede bu ilimnin maddelerinin hemsini toplamede, hemsini cemi kılmede. Lekin onun da çoğu o ilimden çeşitlilik meseleler var. Bu talip kılınan muallafat eserlerinin ki kitaplarının muhim marağının boğuna birinci مش usul tefsiri hakkındaki mukaddimeler Şeyhülislam İbn Teymiye için. وليس هذا الاسم مقدمة في أصول التفسير من وضع شيخ الإسلام بل هو من وضع مبطل الحنابلة بدمشق جميل الشطي الذي طبع الكتاب سنة 1355 هجر. Bu isim usulü tefsir hakkındaki mukaddimetun fi usulü tefsir degan bu isim Şeyhülislam İbn Teymiye'ninki koygan o adamınki vazifesi emas, o adam koygan emas bu isim deydi. Belkim o bir Hanbali mezhepke ait Demeşk'deki Hanbali bir mezhepke ait bir muftininki koygan ismidir bu deydi. Mukaddimetun fi usul tefsir gibi. وقد نبه شيخ الإسلام في المقدمة على أن ما سيكتبه هو قواعد تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان معانيه. Agahlandırış badi Şeyhülislam bu mukaddimesi de mukaddimetun fi usul tefsir gibi bu mukaddimede şunu ki ala enne ma seyektubuhu yakında bunu yazılan nasa yakında onu pütüp yazılan nasa u Qur'oni Karimni tushunish, tafsir qilish,
ma'nolarini bayon qilishga yordam qiladigan qoidalar bu deb mushuncha odam ogohlantirish berdi deydi. Yana bu marjalninki muhim marjalni qatardan bo'g'ini qaysiz Al-Fawzul Kabiru fi usul tafsiri lid-Dahlawi. Fawzul Kabir degan kitob Dahlawi usul tafsir haqida deydi Dahlawi. Usul tafsir li Şeyh Muhammed bin Salih bin Useymin. Bu Şeyh Muhammed Salih Useymin'in usul tafsiri kitabı. أصول التفسير وقواعده لخالد العكا. بحوث في أصول التفسير لمحمد لطفي السباغ. وقد اعتمد مقدمات المفسرين وبعض الكتب وقد اعتمد مقدمات المفسرين وبعض الكتب ككتاب شيخ الإسلام وكتاب الدهلوي وهو في كل هذا يذكر ملخصا لمسائل هذه المقدمات وهذه الكتب. بحوث في usul tefsir. Yani bu kitap mı? Şu muhim merceğinki Katar kitaplar bu değil. Muhammed Lutfi Es-Sabbagh adam için. Hakikaten tayandı bir Muhammed Lutfi Sabbagh adam. Mufassirlerinki mukaddimatlarga tayandı ve bazı kitaplar tayandı. Mesela Şeyhülislam'ın kitabı okşaş, İbn Teymiye'nin Dehlevi'nin kitapları okşaş neydi? O qaysi ay bu husun fi usulü tefsir degan bu kitap muşun hammasicha bir xil mulaxasni qildi, asıltıdı deydi, bayon qiladi. Mush muqaddimniki maslar uchun va bu kitoblar uchun bir xil mulaxasni, bir xil muzakkiratni mushni bayon qiladi deydi. ودراسات في أصول التفسير لمحسن عبد الحميد. بومو شو مراجع قطار أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهدي الرومي. بومو شو نايت أرنكلك مشهور مراجع قطار ديدو. وقد ألف ابن القيم في هذا الباب لكن لم توجد هذه الرسالة بعد. ابن القيم الجوزي degan kishi mushbabda nurg'un asar qoldirgan, lekin bu asar bu risolalar hozirgi shaklda topilmagan deydi. مقدمات المفسرين الذين يقدمون بها تفاسيرهم. Tafsir şunaslarının muqaddimatligi ular o'zlarining tafsirini sungan bu mufassirlarniki muqaddimatlari. تجد في بعض التفاسير مقدمات مهمة تتعلق بهذا العلم حيث يذكرون شيئا من مباحثه ومن أمثلة ذلك مقدمة ابن الكثير وإلى آخره. Topsan tefsirlerinin bazısında bu ilimge alakası olan muhim mukaddimatlarını topsan. Ula o ilimden bahs kılış orunlardan bir narsini tilgaladı. Bunun misallarının qatarından bugüne İbn Kesir'in mukaddimesi, mukaddimat İbn Kesir'in ve kad istafadaha min Şeyhülislam İbn Teymiye. Ve bu mukaddimini bu İbn Kesir'in kişi İbn Teymiye'ninki kitaplarından faydalangan deydi. Mukaddimatun nukati vel uyunil mavridi. Bundan faydalangan. Mukaddimatu İbnül Cizyi el-Kelbi li tefsirihi. Bundan faydalangan mesela. Mukaddimatu Cami'u Tefasir lil-Ragib el-İsbahani. Bundan Mukaddimatu Qasimi li tefsirihi. Mukaddimatu Tahriri ve Tenviri. Hemisi muşnundan nimboğan deydi. Muşnundan istifade qilgan. Xo'sh,
وغيرها من المقدمات التي تطول فصولها وتستوعب كثيرا من المباحث، فإنها لا تخلو من مباحث بهذا العلم. وأنا باش نورغ مقدمات لادين كي بون عم تفصل البيان قلت كاسك بك وزرب كي وبو مبحث هذا كوب ناس نشو özgüp gidiyor. Şu an mental galiba bir yerdeydi. Çokum bu mebhaslar olsa hali olmayı demeden muşu ilimdeki mebhaslardan hali olmaydı. Üçüncü, Kutubu Ulumil Kur'an'ı. Hem Ulumul Kur'an'ın kitapları. Yu'tabaru usulü tefsiri cüz'en min ulumil Kur'an'ı. Ve in kana ba'duhum yec'aluhu mustalahan muradipen. ولهذا فإن الباحث في كتب علوم القرآن سيظفر بمجموعة من مسائل هذا العلم. Usulü tefsirin çoğu ulumul Kur'an'ın bir partisi de kata kılındı. Usulü tefsir gen ulumul Kur'an'ın bir cüzvisi. Gerçi ulanı o nemine usulü tefsirinin üzerine bazıla bu ulumul Kur'an için çoğu elke nime muradip ıslahçı bir meni geçken muradip dep mında kargan bolsun mında kılgan bolsun mu bu usulü tefsir ulumul Kur'an'ın bir parçaları. Müşahitin hakikaten bahis ulumul Kur'an kitaplarındaki bahs kılgıçı kanda kılıdı sayazparu bi mecmuatin min mesaili hazel ilm. Hmm. Yakında kanda kılıdı degende çokum bahis bas kılgıçı ulumul Kur'an kitapları bas kılgıdan yakın yetidu Muşu ilimning masalalaridan bo'lgan bir bo'lak masalalarga yetib g'alaba qiladi. ومن هذه الكتب كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، وكتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. Bu kitabın qatardan boğana qaysi ise Al-Burhan degan kitap Ulumul Kur'an barsa Bedreddin Zerekşi için ve Kitab-ı İtkan, El-İtkan degan kitap Ulumul Kur'an barsa da Celaleddin Es-Suyuti için dedi. Ondan başka gayriha minel kutubulleti teşmelu cümleten min ulumul Kur'an. Ve ondan başka nurgun kitaplardan ki öz koyun aldı bu kitap Ulumul Kur'an'ın boğan bir bölekni dedi. Kutubut tefasiri. استقراء كتب التفسير أهم هذه المراجع، وبه تظهر فوائد هذا العلم، والرجوع إلى التفاسير واستنباط المعلومات منها يسري البحث ويزيده قوة. ومن أهم الكتب التي يمكن استقراؤها في التفسير كتب المحققين الذين يعتمدون النقاش والترجيح بعد نقل الأقوال. Hem tefsir kitaplarınızın teftiş kılış. Bu menbelininki mercanın en mühim arağıdır. Bunun bilen bu ilimnin faydası, röşelleşidir. Görün başlayın. Ve tefsir kitaplarına müracaat kılış. O tefsir kitaplarından çok malumatlarını süzüp kıdırıp çıkış ki baykılı beytido bu kitaplar bahsini beytido ve o bahsçı bir kuşni koşudu. Kuşka kuş koşu. Kuşka kuş koşudu. Hem de onu teptiş kılış, istiqrak kılış. Mümkün bo'lgan muhim kitoblarning qatoridan bo'lgani tafsir borski niqosh va tarjihga tayanch qiladigan muhaqqiqlarning kitobidir deydi. Qavmlarni naql qilgandan keyin
Bu kitaplarning qatoridir. Masalan, alaylik. Tafsir İmam At-Tabari, Tafsir İbn Atiyye, Tafsir Şenkiti, Tafsir At-Tahir İbn Aşur. Mevduat هذا العلم. Bu ilimnin amdi mevzuları değil. ليس هناك تحديد دقيق لموضوعات هذا العلم، وذلك لأن النظر إلى موضوع أصول التفسير يختلف من مؤلف إلى آخر. وسأذكر لك بعض الموضوعات التي أرى أنها من أهم موضوعات هذا العلم، وهي التي ستجدها في هذا البحث. Bu ilimdeki en mühim mevzuları. Yok bu yerde, yok bu yerde nazik bir nim yok. Tahdidun dakikun li mevduat hazal ilim. Bu ilimdeki mevzular için çok nazik bir nim yok, bir tarifatlar yok. Yani objektif bir tarifatlar yok. Muşunda xulişi sebep neyim için? Çünkü usulü tefsirinin mevzusuga nazar qarab chiqqan odam, nazar qilish yoki qarash o'xshashmaydi bir muallifdan yana bir muallifga. Hammasi o'zi ilqi bekarak binsi bor. Undan nimasi bor, kuchi bor. Mandaqlarni tarjih qilib varaq chiqqandan keyin masalan faqih bo'lsa fiqh tarafini jonlantirib aytmoqda. Muhaddislar olsa muhaddis tarafini bekarak caylandırıp, onu kuşlandırıp, izahat verip mağdu. Muşun okşaş. Mualliften muallifke okşaşmaydıgan boğaç, bu ilimnin mevzular için nazik bir tarifi, objektif bir nimesi yok. Tarif olmaydı deydi. Sen için bazı mevzularını biz tılgalım men deydi ki, qarayım men çokum o mevzular muş ilimning mavzularining eng muhim deb qaragan mavzularning ba'zisini zikr qilaman deydi. U mavzu olsun mush bahsda yaqin sen onaqa nim qilsan bayqaysan. Birinchi hukm at-tafsiri va aqsamuhu. Turuq at-tafsiri. التفسير بالرأي والمأثور، الأصول التي يدور عليها التفسير، طريقة السلف في التفسير، أسباب الاختلاف في التفسير، أنواع الاختلاف في التفسير، الإجماع في التفسير، توجيه أقوال السلف، توجيه القراءات، أساليب التفسير، كليات القرآن، قواعد عامة في التفسير، القواعد الترجيحية في التفسير. Bunun hemsine degende muş ulu ilimninki mevzularının en muhimrağıdın dep qarılgan mevzular deydi. Xoş, dersimiz onunla kifayetlenedi. İnşallah keyingi saati devam kılımız. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.